Kangin ageunet na Okaru itolosi ekanisa lo o P.A.G Teso Central Pastorate ailipasine nuka odowon Arabunat Prayer Cloud ko kanisa lo P.A.G ajip koibuga soroti. Wangin na ponibian ochopai ailipasine nuda ebeitangitakin na emukaga. Sam losek arai e bishop lo ko P.A.G Central Teso Pastorate ngesarai alimunokina lo sodit. That was not giving worship to anything. Building a relationship with God. The extent that godly life is generated and is grown in. And that is what we need to be thinking about. Kwenye loirai echokonlo eyait ainapeta kotoma P.A.G ajip makai eko ngesabu kitacha udabonebe apelektet na ailip kana erai ebuaikin itunga ka Okaru kere akani neja kaitedeke. Erai ngesi bore ni so maineso angini karu. Ai tele katege Okaru to nangeta kini akanyare na mukaga olapalo pelo lolutu etungane lele bunbere kanisa idauta igwaikina boiso no erai to accommodate more than 3,000 people are reported. So kepele be get la polo le yangare lukinte dope ye kanisa jasi tense luche. So alos kinete na e programa lo gesnata ice kapikini Ikristayon kosi Ikristayon lwedeke itunga ledeke ai ege uduche karu tetere pedorete alosit kara diria makinos kedani ngosa chio koto majara keji nye kadamu na kuriau kwenye dumunu pesi inaitakiro na kaideke ne pedari spedori pesi ai toro to machok sangun to na ngetakin ila toka kirolo ka Kristo. Ikristayon lu duch mam etwaki anarete Elipi na aichope karu da nges ideanu tos ai reikin ajokishon nipu nwedumnente kesi. Bolo le soma ikinja ketideke otoma Elipana sek Okaru ashemiengo kwenye engana kinja ketideke anatakina shoma bujai kikawga kadu misiri kapeli bitogano idoda obingana apukono rotini na kesa nuba kutoka yatake abunye litoja ketedeke batanga shoma akutoka nasema gena so hata maili bani labu mesomato loka international kupotuka uliworosi evolutionary idoda leslo la jaibo bomoto mapikina Elipi nejedeke ongai rutite ngoda agena som chukuma mo evolutionary aloma ngoda kuga ndo nani ipu adumungu boro no ipu le lipenengo mameje eja kaitedeke oto mailipana ido na akapane ya PA abwe lipite mameje eja kaitedeke Okaru aje na ile pesa ilipia na prayer cloud abwe lipite eja kaitedeke makoto na bongo no somero ila kule masters e mamesika ponya bunga anje karulo lolo anyata kiongodaje kwa nasomekari sana. Kanuka TV East Alfred Atuau Kobuga Soroti.